Reka nkomeze mbashimire nizera ko aho muherereye mu gihugu mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu mumeze neza, kandi namwe muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze, mu by'ukuri nizeye ko mumeze neza. Ni amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda tugiye kwibanda mu by'ukuri kuri raporo y'impuguke za Loni, aho mu by'ukuri byakomeje kugaragara ko ari ikibazo cy'uko izi mpuguke ziri kubogamira cyangwa se ziri kubererekera ikibazo cya FDLR ku Rwanda. Izi mpuguke mu by'ukuri ntabwo ziri kugaragaza impamvu cyangwa se ziri kugaragaza ikibazo gikomeye FDLR nk'umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ikomeje guteza ku Rwanda. Mu biganiro bimaze igihe bihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, haganiriwe ku ngingo yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ari nawo muzi w'ibibazo ibihugu byombi bifitanye, kuko mu bihe bitandukanye wagiye ugaba ibitero ku Rwanda ukanica abantu benshi. Izi mpuguke ntizigaragaza uburyo FDLR ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda n'akarere, ahubwo zivugira ko abarwanyi babo bamaze kwinjizwa mu yindi mitwe ifatanyije na leta nk'amayeri yo kuzagaragaza ko FDLR itakibaho. Nk'uko kandi dukomeza gusoma ku kinyamakuru Igihe, mu buryo busanzwe ingabo za MONUSCO zimaze imyaka 30 zifite inshingano yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwiterabwoba wa FDLR, ariko ubu bari kurwana ku ruhande rumwe. Mu ngabo zamaze kuvuga ko zifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku tariki 9 Mutarama 2025, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje MONUSCO yakabaye yarakemuye ikibazo cya FDLR mu myaka 30 imaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bitumvikana ko ikomeza kuyibungabunga no kuyishyigikira. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakomeje agira ati, imwe mu mpamvu MONUSCO iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni uko mu by'ukuri yagombaga gukemura ikibazo cya FDLR yakomeje guhinduranya amazina imyaka myinshi, ariko nyuma y'imyaka 30 ubajije Loni icyabaye icyo bakoze mu myaka 30 ishize, amamiliyari 50 n'amadolari bashoyemo, ni ikihe bakwerekana bagezeho? Ni ugushinja gusa u Rwanda ibintu byose bibera muri Kongo? Ibibazo bya Kongo bigerekwa ku Rwanda, bigakorwa n'abitwa abagize umuryango mpuzamahanga bashyigikiwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idasabwa gufata inshingano ifite ku bantu bayo nk'igihugu, buri wese akayifasha gushinja abandi ku bibazo byayo, watekereza ko Kongo izakemura ibibazo bitugiraho ingaruka twese? Ku rundi ruhande, impuguke za Loni zitesha agaciro ibikubiye muri raporo y'impuguke zishinzwe umutekano iri ku meza y'ibiganiro i Rwanda, zikagaragaza ko kurandura umutwe wa FDLR byaba ari uguhonyora uburenganzira bwa muntu. Zirengagiza nkana ko FDLR ari ikibazo ku Rwanda muri rusange no ku banyekongo bahunze
abishwe n'abiciwe ababo kubera intambara imaze imyaka 30 iteza mu karere. Ibyo ngibyo byavuzwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru tariki 9 Mutarama 2025. Mu by'ukuri rero ngira ngo ni ikibazo giteje inkeke kubona mu by'ukuri ikigo cyangwa se umuryango mpuzamahanga ushinzwe kubungabunga amahoro bigaragara ko ari nk'aho ari wo mu by'ukuri uri guteza ahubwo intambara, guteza umwiryane n'intambara z'urudaca mu bihugu birimo by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho kugira igaragaza raporo y'uko umutwe wa FDL ugomba gukurwaho burundu, ahubwo ikavuga ko kwaba ari gusyonyora cyangwa se gukandagira uburenganzira bwa muntu. Ese twakwibaza ngo abo bicira ababo cyangwa se abo barasaho buri gihe nibo baba baticirirwa cyangwa se badahonyorerwa uburenganzira? Mu by'ukuri ni ikibazo navuga ko ari ikibazo kirebera inyungu zabo bwite, aho kugira ngo barebe inyungu zabo bari kurwanirira nk'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kubungabunga amahoro, ahubwo bikareba inyungu zabo bwite z'ibyo bakura muri Kongo, bakifuza ko iyo mitwe yahoraho mu rwego kugira ngo bahahore biyitirira ko mu by'ukuri bari kubungabunga amahoro kandi hari ibindi bikenereye byabo bwite ku giti cyabo. Nk'uko rero Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabigarutseho, uyu ni umutwe umaze igihe utesha umutekano cyangwa se uteza umutekano muke mu karere cyangwa se mu gihugu, ku gihugu cy'u Rwanda. Noneho aho kugira raporo igaragaze ko ari impungenge ku gihugu nk'u Rwanda, FDLR ikomeza guteza impungenge cyangwa se umutekano muke ku gihugu, ariko bikaza nk'imbogamizi by'umwihariko muri raporo ya Loni itagaragaza ko FDLR ari ikibazo. Nizere rero ko mukomeje kugubwa neza kandi mukomeje kunogerwa na gahunda z'amakuru tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Demi Empire. Nizera ko mu by'ukuri ibyo mukora byose bibanogera kandi bagendekera neza, by'umwihariko muri uyu mwaka mushya turi gutangira wa 2025. Ndifuza rero ko mu by'ukuri wamfasha ugakora subscribe kugira n'amakuru agiye atandukanye ajye akugeraho umunsi ku wundi, by'umwihariko amakuru avugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hirya no hino ku isi yose muri rusange. Imana ikomeze barinde, ibahe umugisha. Ndabakunda cyane, ibyo mukora byose bagendeke neza kandi banogere. Ciao ciao.